alright ye ma akwaba ye ba nzima to the TV as we de makaku ye belete ngane ala ene ye wo esiama ade makaku da bi am kamikrebe ni ya na gbalangom ya fa me breba ene mi ye bi na ku bi yake na me na bi ali adwale be fre ade ma Dexy only disabled person my friend camera kan is oya ekobruche be be ni disabled bendu no a o say we are the less privileged people we sanke ye mo ya ne mane mo bi anze na ye di America mo ojikze hela o le ni na don for manzamane simeli papare eni aya e bon ke ba ma tundu misanyo di ba na di osanyo na jimadi mu ye di America ko adira zimama mo titiru mo bele jakenyo bele sale nyora en gura enye ye di America ye nya na don avabu azama only graphic designer na ye di America say yele kan yiriere mo ole fa ya wura merunu a you will be shocked ye ne le very powerful exclusive interview on a shebiara e ba fin de nyama ne azo na me mi dike we ready ke lek den we di ba Dexy enu nu joke on the interview kizozo ye say ijima modi moji onyezo alika bokuno kokko abaye muare amamdam alika bi amawara matwu fiken anakazima to the TV azo ye ne di man bari adwale ti eduma e de agba frowe what you from Desmond adema Desmond Pere yeah dizu jina ya okay me graphic designer graphic designer sure. Mama ne esa eseka yeah ibe fe design ya too much domini o so seka or graphic designer sure eseka ti mo eruburu afle sabiola automatic kaso no enzamure nyane esaye ejima oh wa me di e pare se ba de so onyi di e pare e kari chi bi be ka be hende so bi na zo wa okay me fake cam but kaka mo ejima 70 me di ejima 70 e obe ko you mizo e be ejima 70 e we siama yeah me ejima wo say ejima 70 e we siama me ka be ko ba ma haba ho da hende ye you have interview na mu ana ya viara da hende ye mi se ba interview na mu ya viara e de mekako ezima to the TV azo ya da ba se